Lejelo Sol Civil, viernes 12 de marzo. Tilsok inova, tsokubinu patamak oksaka hospital. Ola kukatal tikahna lo bemaut nayelu yolo. Yenakutukulo, ubeto barhetzante lukalandal toho olalil. Beyoma tu anatalamili al hospitalo. Mishtushan kuchilo meya. Hetsik tukatene, le pakmek ohaino laliane. Mausutukilu nayelu yolo maki. Hachkabete tulaka mashoshan. Hebish mako chihanta ke yetula makian lak ohanil tie. Shik tu sutukil hospital. Lekan yutung. Watu tsayalti bishuchik palek ohanilo. Wachokwil, sasakal, chivapol, matuchaykuyik. Te hospitalo yamako pahtalu yantalobe. Le miércoles 10, tsokumana, yola pexilo tubeto, halachiluga Mauricio Vilo dos Alto, tanu halachilinos luma, kuchuye, ulak 9,750 vacunao, telutzabal, timako chihantak, tumektan kahilo tisimin tel mashkanu. Le domingo 7 yako, kuchulak un hatzmanal 14,000 vacunao teluchahol telutzabal timako chihantak tumektan kahilo tikul teluzogutzabal 63%, espita 54% y telcanasin 50%. Le jueves yak Campeluk indil marzo, Kuchanhuaytulumi, Yucatán, ulak 12,675 el vacunao, tiamaco manal 60 haptio, tumectan kahilo progreso, telozogutzabal 77% y tishkokop 94% y el temozón 78%. Kukasa lele vacunaba tanutzabal timasho tu tzip tu kaba tu chikulilo uhetzmo halachir lumil México, tu meletiotung nukbesik le bishkun uchlil. Hebis okaliko teluhel hekap ta kuchilo bebashkuts atantale bishubinuchupol hospitalo, y el haitumaco huyosa sansamali. Takbehla yan 214 tululmak paktile kohanilo, tijejelas hospitalo. 29,179 max okupakatile kohanilo. Matuchikbal timishbal, mishtupahtalo pakiko. Le bucamaco 87% titulak le marros okutsayetio le kohanilo, le tiobe 33,646 tulul. Behla chikpa olak 105 mak pak di coronavirus, 76 tukahiljo. 6 tikul, ostul kanasim beshantisimin, kaka tule baka, panaba, progreso tekashitel uman, beshan yashkukul. Jujuntule konk altitzantun junukma Oscabetel Tahmek, y Chile 33,646 max ocupacatile cohanilo, 275 juntulule tarturutalo. Umektan kahilo, Yucatán turachia mac, Tzokuchik paliantile cohanilo, taktukinil 11 de marzo, letijelova, jo 20,829 maco, Valladolid 2,329, Tisimin 1,081, Ticul 883, Progreso 860, Canacín 847, Uman 802, Tecash 547, Motul 306, Peto 288, Temozón 251, Tinum 222, Junucma 204, Chemar 194, Izamal 181, Buxot 149, Mashcanu 130, Acanque 118, Espita 116, San Felipe 113. Ucuchilo Tunokahilho, Tushachkuchik Pahamak, Ohana, Titzo 14, Kinova, Letihelo, Juan Pablo II 56, Maco, Centro, Huachumukil 34, Ciudad Cauquel 33, Francisco de Montejo 26, Vergel 20, Chubonada Hidalgo 15, Emiliano Zapata Norte 11, Colonia Cortés Sarmiento, Fraccionamiento del Parque, Pacaptún y el Polígono 108, 10, Juntululmac, Titular Lejelvo, Emilio Portes Gil, Bechan, San Antonio Cagua, 7, Juntulul Yantio, Las Brisas, Ciudad Industrial Fidel Velázquez, Francisco y Madero, Miraflores, Nora Quintana, Etel Pensiones, Telo Yantun, 6, Juntululmaco, Titulaklal. Chawitu kahil hoitz okuchik pahal 20,829 max okupakate coronavirus taktuk inil 11 de marzo. Letiobe, Tiano, 5,940 juntulule tushamanil, 5,591 tulakinil, 1,987 tuchumukil, 2,836 tunojolil, 4,475 tuchikinil. Ichile Solcivil Beslak Tsaiko Helvi Bela Kim 14 Maco, 7 Shibo 7 Collo, Ukinilo Betian Ichil 59 tak 92 Haube. Yashai Kohanil Tio, Hebistun, Talamil tu presiono, diabetes, Yaneach Polocachi, cardiopatía, asma y tel Kohanil tu pulmono, Kuyalati Epoch. 9 Kacheti Kahagbal tu Kahil Hoy. Jujuntule, Chemash, Hoktun, Junukma, Mashkanu y el Progreso. Tzokuchukik 3,617 mak kimikiola le coronavirus. Ichilebo Kohano Yano 636 juntulule hetzlo. Mat ubuktio le Kohanilo. Alano tu shakaltalo mantazo menos akiahilo umolailto olal. Hebils okaliko 214 juntulule makobo. Tiano hospitale alano humpuli. Ulako hatse tu patiko bashkunu yesle shak albetan jobo. Ukinil tulaka le mako tsokupakatio le Kohanilo tiyan ichil humpelu winal tak 99 haube. Uyesa hilo le semáforo tilepiskin weya kuchikbesike chakan kanyanil. Hebils okaliko bishenile semáforo kutsabak aholbileka nupuk 15 kino beyo humpelili kuntal yetele kutsai kaholbi ujalachirulumil México. Tele Yucatán te informa.
lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.